sini tu abang tu pilo ka alang dia Fransi pilo la kenang li kita na jom itu tak dok le tu ring pilo la ka dok le hil jume podang kana no se tu part pilo pini alang li mahang ke the la bang sorni ni tu ka dok le tu jalan pen ni tu la ka talon ra pen ka chiki mo pen alang kana no ma the ji kan dok ka dong ji kar chu ji la boson ni ke han una ho la boson la boson por ni tu na ke pia ko pilo pini na lang kan pen lam thesi ni pun seroji se ari ko kapu tu jo lam ni tu ham tham ni tu kar jo ma che the ni tu ki thik ding kon bom pen ni tu ki proi che the ka thip pen ha thip lam bom thik ja a hiu ju be na ti ka usi ke thanam de pra ni ke thanaban la ke kar ju tu ko hak sa me isi ta de me ke do ja phan ni tu mo phan ko pi ok da ba Nazareth and to Jesus Christ men pen si nam phan chu ni ri cho ko par pi ko amen. David luna long na boson sige po. Korte atu kidorapet ko an kelan mi. Korte atu kidorapet ko an kelan mi. Hastro da boson se pu. Jong si itu meaning si pepen bang thelo bolong te itu phan ko an kini ko an kelan mi. Pini dalang mesen kanyang ong du ma chetong. Perapot isia kelan mi itu hidung ke thelo do pini apa. La puson se hastro penda penang tong ke texel atung la puson se ke puda doctrine divides but mission unites a doctrine jong si nang believer church jong si alang tung ke kroy doctrine jong si langam lote alang tung ta sat ke pre do hai believers tung ta church long langam lo bonte a doctrine jong si tardi dam lo bonte alang tung ta sat ke pre do hai baptist tung doctrine jong si langam te asat ke pre do hai doctrine yang si celang namlo bolte that division ng pokok ke prek de pokok tak de fu bonta mission isi very mission Christopher berta ke make pancet tak jer pa ba isi unity do ye pa ang plan isi do ya pa la bangsa ke manggong si do bante doctrine de dahem hem pu Jesus Kristo jo hem pu Jesus Kristo kan hon chola da mangge pilihan ni la bangsa itu hem pu Jesus Kristo kan hon kapat hak dampen pini itu isi pet ke do teke la ke Arnam here's me hidung kan jaga. Siringan song ke moke la denomination ke Arnam lagi thakali. Nang langam lo bukan te aprang si Arnam Jehovah Moses bang keciklan ho sidame I am who I am bosepo. Ne ko bang si nang panahang. Maksini Israel ban maksina hang ma maksina to na pune thanda lo tangke kumar men ne tharam ko. Jehovah la som si pu. I am who I am for the time. Jawab dah sudah pupe. Tengok beli. Ne sehingga toil. Boleh tanam masih. Adi Indonesia dari. Nabi Yesus Kristus bertemu mata. Baptist denomination dari. All Christian denomination dari. Masuk Christian bukan Christian Yesus Kristus. Kita bukan tak Christian bukan tak lain. Jesus Kristo ke tan ke alang ke kang hon kang jinso kadia lape ahok kang sai la ka dok love aki dok ke thak che si Jesus Kristo ke ka dok me to man ke tan la sininga ra lam si ke tan denomination la me tan ke denomination ke muni to tu bonai Jesus Kristo denomination bonai ni sense a fransi Jesus Kristo pan ne ke se pa pan thak sak dia to we muni ta denomination ke monito ma penangan ke ametang Bible pu hido tante bay ana malang ke angso pak ni ana pa son puta interpret me puta larme la bosi aja hak la pu gilar me tu ma la sona la son pensi roy cepat hirpon ko kamat la pensi son pik roy cepat hirpon aja hak tungge prejam no je ake roy kapujida mensi la boso se denomination na plano ada tu mention na plan ke arku biong ada kacet torte he si bohong kacet cek kacet anni ke the jo pa or kita ko pan posi penan ke dimension na kapag na plan independent churches ini na plan sini sama mo itu ma jaba tente denomination ke thego na da na ilana te kapag ki sirke amen so proxilo mong sila ngam lo donte kapag lang ni sirke mong proxilo halada ke make pencicaro ne pin la puson armu la puson si John the Baptist ang paklan halada ke make pencicaro ne pin amuluk to halada idipen
ikilang kacitang pet ne lapen idiam tu pen hisap pet ne ade tin akai tin pen na kosong si hata muluk tu do pet ko si hata kasulong tu hata lagi kibang jelangan ni itu mau be next abang so piltek pen itu co bubapi arnam long leader pi haladak prek zaman denomination atum da do aku Jesus Christo denomination itu man kapayogi gali bon ta Christo helo itu man kapayogi man abado denomination sama jong si Jesus Christo jong si business jong si denomination klan irong logote you neli jong si denomination ke pen a business jong si klan irong logote ne ke kecing si hirang yang iya bang sino bodi bon sa Jesus Christo apan ke kroy pen Jesus Christo apan ka chiki pen Jesus Christo le nem pun anam kapajok bang le puning alo ke chakpa mepen e ove dur e kai se ti kachala ninga richu pen kachala ke dur ti la tun se sening song hemre sening hemre milong dong choji la song to bangsi anam che kon choji bonta business la milong mune to blogan te la kasini pir kha ko kambo pura pima din mission le to hang kapajok hem Jesus Christo akan hon yang berjumpa Kristo kan apel tak mi ke dengan tu bensin ke job ke dengan tu si ka jong ke job long job pilih itu Christian message ke si benji denomination pat dia semet kapate pen yo non ke believer church tu long ke aja bong le pima le baptist benak believer church tu baptist long le pima la tenge believer church benak hala de church long aja bong le pima hala ke baptist tu benak ba hala tenge believer church benak bahala tu ni church benak pujong si tu cepat tere lo bodo tangte labang ke katong beta siningara dunong le rapet tu pipam forma bodo tangte Kristo akan hon itu dipki Kristo akan dia itu dipki Kristo bertak ne kapale nang yate pali tedet dipki denomination mo macam bohong macam cek ansi itu ke bertak me bang ke tak tedet la son itu belum doko ni pudam mang jik ni gahan mang ke kadang ada denomination nanti isi bedi baptis nanti boleh ni pudam bos rame itu mitana kopi mak ke kroiten ke jodoh tim no bota bertak me ke pacita kabar kaci bung kaci san lah hai bang pada lagi la pen bertak me ahok pada itu Kristo kan hon kapakla na hur muni to pamang liden botai sin no prosara kam dam lo ni to mananggar nang tum ke ting kira na Kristian tu mate kira re Kristian tum lo bukan gitu aja ha tum do ting kira la sonang piji ku ke bay pen berta me bestak tum ko ni to manangkana evangelism na jilo nang tum ke ting kira na Kristian mate ting kira re Kristian evangelism amas evangelism bro ni tum ke ting ni tum long thang ta re ni tumlong ke ting ta ve tangka poisa ta ve bodan ni tumlong ke doke Jesus Kristo ke jok birta ke mi asi ni tumlong ko cho kaso birta ke mi sin na tong pan nang than ko sa ga man na song su kan la si itu hemren memo itu ke do ho ke da ma ho itu ma dimension na ko so dimension ke to ba re ko ba na ji de parna bonda itu ma che itu ma men che ke bu hilong do ma me mala si ana de nang langji sininga tekla che te bu hilong nang ku nang men do ma halas itu barang lagi deh korti lebih gitu lancar sini la posi nih puji nih hamam ke itu kado ini si pepen hasil potensi ini si pepen kedo meser posi teman suatu yang kedo tegi apa nih kumpul na Jesus Kristo sini yang sama arulnya kanta alam lagi pukela hello jangan lebih crazy aman so crazy lama pukela hello nih nang tadi si pet sona ta lanang nih pasang pet tunta isi pet siapa Jakong pita, terus gadong. Don't be crazy, or don't be crazy. I'm so crazy. Jesus Kristo ni hangta itum kadong we. Jesus Kristo pan ke kroy itum ange. Isi peran ning peran pan kan du kardong. Karcu lapen. Dinta ka mek berita. Halabang so isi ber akemang pan sekali. Itu ambong cetak ni nang elo. So akamang pa posi. Jesus Kristo metang mata nang ne pamangat pi amuni tu. Ake kroy itum ge. Nege nang nonang long bang jui po bang da pran po. Bonsan nang nang pia menit tum dola asang ho tum dola la tum ke the taxi doji la tum isi pet ke do thek jam phan akhir jume Jesus Kristo me thang ba ta ka
pulo tante hembu Yesus Kristus ni gahange itung kador bete isi pet ke planet Kristus kan hol ke asal thotsi itung tak cibil den hiya lake arnam angin gahalam pilih ni na to aphan ngala tu kita na timate pen ni pre-Christmas a message na to ben ke tharkan tungke mopen itung lam ke tha ka bible ka puhe bang pele jo itung phan to hikien arni ka puhi ko batai sini humri thola sope nu phan mahang thek tanglu sope nu de phan epitanglu la pen la kapangri abanglu alangli manghumimi anam manghumimi than pare abang number 1 Nobiana number 2 Dowera po number 3 Ningang Samarecho number 4 Son plia kur ang pan tapos son si itu ni son plia kur mong penang tu matim ke Ningang Samarecho bosi Ningang Samarecho bang sini lanjut mede inuvel au solong si amahang ke tiap ran pen Ningang parotoksia ran pen je non pil ketak supo hacipo la pen laki munir bang si piderlo la bang son munir lo agun ke son rido ne la bang ke manghumi me than pare ba ne manghumi me than pare ba no pier na doer ponikan samarechu la ana gun ke on ino vela o solong la bang so bang ke la posi ninkan krihnya la martata la Jerusalem templo lo parisis tumpen la cetan hala tuma manghuse Timothy Parisis tumpen lama cetar, arona lama he, Moses itu arona lama he, penangan halatum bujiu ne dalam lama ta, alam ne tan pare em. Lasi Parisis tumpen halo, kupu solo malah anak kete, misal tu mam set, kupi pokok loma pelutang te, kecing am hana te kapan ta, alam ke tan pare te ba, riset ba. Lasi pini langam lo bonte, tum Bible pot Yesus Kristus ketok tekan, kanan jalan yang si langam lo bonte. Along tini do tum ke pan alam simpul sai sini penang ke thangi bona munit tum matha te penlang so tum mo ban salang lam thangi munit tum ordinary munit tum apka buji the dia pa bible lo ke bible lo ke hebrew do aramaic do ko ine greek aramaic ta ordinary munit tum ka chinki ke pan alam ka buji ki jo ki lo sa alam ka so aramaic Kau ini Greek ke lagi, kacang daca tu ini le, tiba tiga coklat tu bojar, kacang daca tu langsung ada asam sekarang dia style. Deh, kenapa classical Greek betulan, hal ke scholar dia tu mah Greek mana bang? Hal ke scholar akan tuibing, kamu tak texer tu, kamu takkan jodoh kayak itu Greek hal classical Greek bang. Kau ini Greek ke Yesus Kristus bang, ramai sih anak bang tak sanggup tu nombor tu masuk ke classical Greek ali koine Greek kai hoise ke mane la hai elo bonte ordinary moni ta bujite broken asamis ke moni tu pin yang la Dipluso habarlo ke bang alap the putha ke theti thani kha da ke bang alam the abang ke da denomination ke thom Baptist Believers Church lapan Assembly of God Church chilang pen United Christian Forum laso ahin pensi Christmas nang le lepra elong pet hem Yesus Kristus hang tek talon ra pet nang labang so kama akemang kan sang tum dak bipon lo bang so hut lama che than je phan si ni phan ke pha pon la si pini nei da ka bang ke bang lo ben da ke bang pe yon ning arong okang jang lo ong dung ka che tong thep de sai enang li helam paklari kha Christian atumge Christmas ta batahini talon jatu Christian pan dharma ka pek tungki pudak kopi posi ane Christmas hala mation kora phobang ke lake kalang nakade bechini holot asa prang kopi posi Christmas talon ko salam thepek pada ko thari pre pulote aprang bo phan lo pre Christmas bote Christmas aprang bo phan lo pre Christmas pulodang te kopi pon ma pulodang te Christmas lo bota mithang amadri si talon repeti December 25 mangke la so prang talon rapet ke abang putin zame che ilong pet chelang rapet Christian tumke sivet Christian tumke ke do amon denomination le belek zame nitumake kroki sipet abang swang thek paklang jiaphan la pen Christian tum ange isi ke Christian tum
agak break atau mapan je itu mungkin angkleng isi wet Kristen mungkin di mission lain itu mapan ke bahakali labang so isi yang teh kepaklang ya pan tapi itu isi nat loh labang so paklang ya pan tapi labang so isi nat kecetong pet pen ke juga birta ke me Yesus Kristus itu mapan ke bang pi labang so teh katalon rapet je pan si labang so pini ke kapati pon lapen Christmas apran la pati delo tangte metang mali cedo dam repon ke Christmas bang talon rapet pon metang mandeli la sona pan la so prang si chetong rapet po arong le sivet po sa me arong program tadu si arong program tum ke Christmas ka talon rapet ke la son ke awar sailong na deja po si ilong pet Christian to an chilang rapet pen patilo tangte admission le program se dame ilong pet Christian ke hempuar na mapan itu ingdu gardom long rapet po la bangso ko mas habang si pre Christmas ke UCF pen la son si kapaman por diti tak Dipluso Baptist sa Monduli long program ke do pathak tapos so jai mek ideng pathak thering thanik tha ini bangso Christmas aja mek padunang kau kalan no adak Dipluso hawarda Monduli ki tham do la Monduli ki thamara tumke lebih ading ke Christmas along kitong dun thek dan kabe Jimisen pen ba ana malam kinang sot pen yok si kajulongi phan kinang sot posi kini itu sahabalong ta tenta Christmas padora misen speaker atum chupapon ra jimisen pen ana malam kaju ponong ya phan etum Dr. Christmas talon ponang chi posi UCF committee le pen mondoli kiya temen ayok Sirai Ponsi kini bangsa program ini pasien ponong lo dan bangsa Christmas ke pining nakuset kali lo kidam tang ningkan pli ke pini penana ningkan po ucok lo ningkan tombong lo bangsa insang sedepen Christmas padu pon nai tum la so jambe ke pathigalong kemudian itu pun nak cerap dengan situ tu, puson doma mati na itu dasi cepador. Lapusan nang cerap tu natum ce topik ke mondoli tin ben name tangka poisa pen nang cerap tu lo. Apa na bang ki pen da nang cerap tu lo. Masih ini itu na bangsa Christmas talon pon long lo. Ke mondoli la pen dung pen nang cerap tu si la bangsa Christmas pacum pon long. Ante Halloween pen puson nak setong tentu mah. Halloween pen bangeli tum speaker ke jadi mission secretary Reverend Unique Terang alang ke boge diku kamelang li mondoli ke kangadam. Nai tum pada kapre mondoli pen da dola da dhora BCI pen da masitong tu pastor do. Son kapre pen ke pini masitong do sita ini Mondoli perfect bangke mondoli sian adhara deliver church itu pastor kita donong Deng kon iklo na itum la talo. ini deng follow kan Itu itum ke bang jelang talo son tapos son aja mek deng pon bom jelang. sedang jalan yang dah ni tu person si mondoli itu pe komiti tu benching wa pun bom si unan ben ke ana manong pathik bom ji kasi Christmas katalo bom ji si singwai pun bom ji Tanya tim lah monduli thom pula kapre ka monduli tum tame nang dun pulute dang tum kachilang ponji lo puson si thik. Ini tum ke welcome lo. Kapre nang dak Dipluso ada me dak Catholic church dum dala. Ala kali tum lo. Nang silang dala nang tajo. Nang silang dun je pas ini tum ke ka board ipon pu. Ala tum dame. Akela tum da Christian lo. Dala tum tame nang dudun long song ke no dak po dak Dipluso lo. Ngai tum ke chisik ding lo. Kai da welcome. Ini tu lah tu kan cingki citaram si aku alam tem dak Dipluso UCF belong na pacaran ni kan itu pun ada presiden secretary komiti tu macam YC alam tem dak Dipluso UCF belong na cilang ni pada tempo ipon Nang ben sai tha. elemen ke do sing khangchu apen dak UCF belong ke kongchun ban